Bizge kelgen katты bizdin darегим жазылып турса da koşuna kişi al katты açı okup oğuz açılgan boyunca bizge ıygardı. Adaştırıp alıptırmı dep kanday bolot deyt. Beriptir katыңızды alıpsız al günökör bolot. Biröөнүн kattını açı okugan amanatga kıyanat. Birok al açı okusan da ozun cevap berет эле sizge. Demek agачын açılıp kalgan болуш ыктымалы бар. Balkim kalınırak bu da poçta açıp görüp durup tıyın tıpır çeyip kalaba dektiler ıhtımал. Misal üçün da arkanday bolуş ıktı. Oşon üçün koşunaga güman kılbaňız. Anan eşiğinizge atayın koyup koyuңuz janagıda poçta salgıçtı. Oşundu teyakka taştabayt. Teşip durup bir yaka bakalaşka koyup koysanız bola öğret. Teşten arka salıp koyup poçta жазып koysanız al okuyu veres. 500'lik bakalaşka 10 son bilesin arzan. Şunda jarıp bilesin araka koyuyorsun koyup koyup beraka. Adep boluş gerek da. Eldim bardığı sana telefon berdi mi? Telefon nomor amanat başka biröөгө beringe bolboyt. Telefonu köçөгө жазып bilip koyuңuz al amanat emes. Аны bere veresin. Birok sana telefon aytты mı? Аны başka biröөгө. Al emes üydün daregede amanat. Biröөнүн үйүн bildin sen. Oşağa barıp görgönsün, başka kıldın. Anan bir uşunu hakta desin bilesin dese, bilen biröök aytpayım dep aytışın gerek. Antkeni anda suragan emesin, adresini aytkanga. Balkim duşmandan antıp жүрөт, haktan bilesin sen. Biröөнүn telefonu, biröөнүn çöntögü, biröөнүn sotkası, içindeki katlar amanat. Eri ayalınıkın, ayal erinikin okuganga bolboyt. Tünde jatып sotка çıkıp aytkı mı biröөлerdiki? O aram. Suroğuz geldi. Sottorдун işteşine kanday karaysız? Ak жерден dalili жок kamады, aların aylığı adal bolobу? Albatta aram bolot. Egerde adiletsizlik menen kamasa, adamga mınдай bir dalili жок эле kıynap atkан bolso, ana oşo adamga zulumduk kılsa, anda oşol zulumduk görüp atkan, janagı gayıpsız kamalıp atkan adam dua kılsa, oşol duası kabul bolot. Oşol duası kabul bolot. Al эми алардын алган акчасы aram, baldarın bagып atkан akçası aram bolup eseptelet. Oşonduktan aram jol menen tıyın taap жүргөндөр akiretegi jakşı bolboyt. Al özüne görünöt, je bolboso baldarına görünöt. Aytır bir gün bolboso bir жеринен teşip çıgat. Ayrıkça çoğun adamdardın zakazını atkарып, kebe adamdardı күнөөсүz жерден түрмөгө олтургузуп, алар жөндөн жөн кыйнаган учурда, мына ошол кыйналып аткан адамдардын дуа кылган болсо, дуасын эч кандай көчүгөсүз түрдө кабыл кылынат. Мына ушул нерсе пайгамбардын осуятында айтылган, ошол нерсеге тереңирээк маани берүүбүз кажет. Армияда служба кылып жүргөндө балдарга салык салчумун. Жалпы эри суммада акча алган. Бул акчаны кантип кайтарууга болот? Ар бирин таап берес. İzdep. Tapпай kalsanız, oşol summanı boljoldoп, bir yerde medresede balдар var, gördüңөрбү? Мына берде, мына мечит медресede. Oşa kap gelip berseniz, bular oşa haziratta tamak kılıp beredi, oşo baldarga soğuk bolot. Dua kılıp beredi inşallah. İnsaf degen emne. İnsaf degenimiz Arap dilindeki söz, bul insaptуулuk degen söz. Her bir nersege adilettүүлүк menen karap, her bir nerseni adilettүүлүк menen taktık menen çeçip, aktı ak, karаны kara degen bolsok, bul şariatımızda insaf dep aytılınat. İnsaptуулuk bardığımızga mildet. Biz daima söz süйлөгөнүбүздө insaptуулuk menen, insaptan ketpestен süйлөсөк, muna ушул нерсе şariat taraptan bizge tuura dep табылынат. Allah Taala bardığımızды insaptуулуктан ayırбасын. Biröөнүн акысын жегендин акыреттеги абалы кандай болот? Akıretteki avalı tozok bolot, andan başka ilası jok bolot. Kuday talam saktagан bolsun, şermende kılbasın. Kıyamatga varganda biröөнүн akısın jegender, oşol akısın jedirip koygan insanlardan ırazılık almayınca, mına oşol insanların mokumu kanmayınca beyişte girgenge uluksat berilbet. Bul dünya oңой ele. Kaçıp ketesin, Ukrayna'ya kaçıp ketesin, Belarus'a kaçıp ketesin, kalancan kaçıp kete veresin, Moskova'ya getip kalasın. Birok ahiretke varganda kaçıp kete turgan jerin jok. Al jerdegi prezident dostorun, şeriklerin jardam bere albayt, al jerde azap katуу bolot. Oşonduktan kıyamatga kaltırбастан bul dünyada esep çotuңду büt görüp algaның en jakşı. Eki bir tuğan taarınışıp jüröt, atası akçası var balasının sözün süylep jatat.
Emine kılış gerek, Kudayga koyuş gerek. Bir tuğanга tarınbayt, ataga dagı tarınbayt, tarınsa talaska varsınalar dep, sen tarınbastan muamele kılıp alarga kattaşa ber, ırıskın köpeyip ömürün uzun bolat. Alo, salamatçılar. Salamatçılık. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Bunday suram bar sizge. Qoşnam menden uluksatı yok. Menin korama karagan terede çıkarıp aldı. Uşul Allah Taala'nın atынан kanday günöge batar? Rahmat. Egerde janagı koro çegara bölüngen bolup turup oşol çegaradan 1 metre naraka salınıp turup ortaga dual kura turgan mümkünçülük bolsa, anda qoşunаңыз arkasına terede çıkarsın, siz özünüz dual kılıp tosup alыңыз. Biroq çegaraga çeyin salınıp kalıngan bolsa, anda sizin hukukunuz var, özünüzün çegarаңызга dual salıp alганга айтышыңыз керек, урматтуу qoşuna. Menin hukugum var, men oşol жерге dual toskongo, oşol жерге dual tosam, oşonu menen birge senin terezеңdagı jabılıp kala turgan bolot. Balkim dualdan түшкөн суу senin үй жака дагы кирип кетиши ыктымал. Ошондуктан могу терезеңи жап деп айтыш керек болот. Себеп чындыгында жанагыда кошуналар жанагы үй салганда бири-бирине кечирим беришип, чегарагамда жер экономдош үчүн чегаранын өзүнө салган убакытта жанагы дуал менен тоссок, тигинин терезеси тосулуп калыш ыктымалы бар. Бул нерсе зулумдук болот. Бирок өзүнүн короосун салып аткан болсо, дуал тосо турган болсо, андан укугу бар. Сиз дуал тосуп алсаңыз, дуалдын ичинде терезеси калып кетет. Чындыгында урматтуу бир туугандар, коңшулардын укугу жогору болот. Кээ бир учурда Komşular, misal üçün gel komşular үйдөн çıgar, үйдүн külünü ap çıkıp jolgo tөгөt, үйдөн juğan kirdin susunu ap çıkıp tөгөt, juğundurun tөгөt. Bunun bardığı tuura emas. Sebep degende oşol жерге geçinde şaytanlar gelet. Anan baldar önüse baldarga jin şaytan tiyip ketişi mümkün, korkuş gerek bolot. Kül töksöңүз küldü koroңузга tөгüp, аны ошол жаз келгенде чыптага салып апарып мусорго ташташ керек болот. Анан жалпы эле ойной турган жерге жалпы корого күл төгүп, жанагыда жаман кир суулар төккөн, бул адамдын ыйманынын суздугунан кабар берет. Бул башка коңшуларга зулумдук кылгандык болуп эсептелет. Мисалы үчүн бул учурда балдар өнөткөнгө болбой калат. Себеп дегенде мусор төгүлгөн жерге анда шамдан кийин шайтандар оттоп чыгат. Шайтандар чыккан жерде балдар баса жин тийип кетиши мүмкүн, неберелерине тийип кетиши мүмкүн. Кудай сактасын. Ошого көчөнү, жолдорду таза кармаганга аракет кылыш керек болот. Wallahu alam bis-sawab. Musulmanlar bir bordoş tuğandar dep anan eminege Tacik, Özbek, Kırgız uruşat deyt. Oşonu senden surayın dedim. Sen de musulmansın, sen de Kırgızsın. Eminege uruşasın. Әркім өзүнө отчет бериш керек. Ошол мусулманчылыкты билбейт, карманбайт. Мен мусулманмын дейт, бирок намаз окубайт. Бетин эмес башка жерин дагы жуубайт. Андан кийин эле мусулмандар ушундай дейт. Демек мусулманчылыгыбызды ката кармап атабыз. Демек исламды туура эмес кармап атабыз. Демек биз өзүбүз мусулманбыз дегенибиз менен ошол мусулманчылыктын эрежелерин билбей атабыз. Мына окшогон китептерди, буга окшогон китептерди окубай, буга окшогон китептерди окубастан өзүбүзчө биз эмне кылып жүрөбүз? Бир туура эмес болуп атабыз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, musulman degende atı menen эле musulman болбостон, zatыбыз менен, ички дүйнөбүз менен, жан дүйнөбүз менен musulman болгонду Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Кудай Таалам уккан сөздөрүбүзгө угуп, амал кылып, андан кийин башкаларга жеткиргенди баарыбызга насип кылган болсун. Кудай Таалам бардыгыбыздын перзенттерибизди салих перзенттер кылсын. Жакшы жерге окуп, жакшы жерге иштеп, ыймандуу болуп, бизге татыктуу перзент болуп берсин. Кудай Таалам бир туугандарыбыздын намаз окуй албай жүргөндөрү, башка агымдарга кирип кеткендер бар болсо, Кудай Таалам ошолорду hidaayat кылып келген болсун. Кудай Таалам ата-энелерибизден намазга түшө албай аткан болсо аларга Кудай hidaayat берген болсун. Кудай Таалам ата-энелерге дөөлөт менен сөйлөт, ал эми жаштарыбызга эмгек менен мээнет берген болсун. Урушкандар жарасын, таарынышкандар табышсын. Кудай Таалам элибизге обоз, оомат, тайбас таалай берген болсун. Кудай Таалам кетпес дөөлөт берген болсун. Кудай Таалам эл башчыларыбызга, журт башчыларыбызга, элдин кызматын кылгандардын бардыгынын тилеген тилектерин берип, бизге жакшы кызмат кылганды Кудай Таалам аларга насип кылган болсун. Молдолорго ынтымак берген болсун. Карызы барлар карызынан кутулган болсун. Квартира таппай жүргөн бир туугандарыбыз бар. Кудай Таалам ошолорго жакшы жерден квартира таап алган насип кылсын. Үй жокторго үй берген болсун. Кудай Таалам ооруп аткан мусулман бир туугандарыбызды оорусунан айыгып кетсин насип кылган болсун. Кудай Таалам иш таппай жүргөндөргө иш берген болсун. Кудай Таалам ооруп аткандарга шифа берсин. Алыскы оорус уялап жүргөн, жана башка жерде жүргөн бир туугандарыбызга Кудай Таалам жаман сөздөн, жаман көздөн, жаман колдон сактаган болсун. Кудай Таалам ал кулум деген болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Бардыгыбызды Кудай Таалам мусулманчылыкка баш коштурууга насип кылган болсун. Эл аман болсун. Эл ичинде бардыгыбыз аман бололук. Кудай Таалам шермендечиликтен бардыгыбызды сактаган болсун. Кудай Таалам
Tirikçilik kılavuz dep can bagıp жүрген bizim dıykandarыбыз, mal çarvada жүргөндөрүбүz бар, ticaret kılgandarыбыз бар, Rusiyala tentip ketkenlerimiz бар. Kudayım oşolordun bardığın özün amançılığını saktap, adalı rızkısı menen eli jurtuna altı san aman esen kaytıp gelgendi nasip kılgan bolsun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm.